Mawñianglah Parish hak arpusau tarik rempang kala Pynlong ya ka Bible Convention na ka Bynta ki khon Samla haswa ba Khynnah ya ki Eksamin jong. La Pynlong ya kani ka Bible Convention ban khot yu man sim ba khoj bon persat man sim halor ki khon Samla baro knang ba Khynnah ban le bahaya ki Eksamin jong ban bakin yo ru ya uso jong ka jingjop. Haka jingkran, Reverend Padar Leo Mary Lindam ula kentu yaki khon Samla bakin minot top haki jing puli jongki, bad ula ongru pakalawai kadai ka jongpi ki kena puli ba penting shan la shai la shisni kamtam naga Bynta ka jella jongi baro kawai. La penkut ya katai ka sni da ka mas pakhoj bala penmenta do Reverend Padar Leo Mary Lindam boat sa ka jing mani sakramen. Kateng jong Jesus Christ Nazareth yang yang Ula shimu di six Pynlong haka kateng jong Jesus Christ uneu berko ula yang bat ula yang kat kene ngejing krau jong kene kateng kepada bor ubat deko uyeng jai haka kateng jong try Jesus Christ yaroi try ni baro betang sekira ande haka kateng jong lo Thank Jesus. haka kateng jong try jong Jesus Christ magi baro berangi Idon haka kerten jong try ni Jesus Christ namar ngitip bahkan nega kerten kadon bor ban penyayi king jenga kadon bor ban kerku jenga ban sini king jantar jenga ik simpang jenga ik sikausi jenga ik sige jenga nadong Shillong Jesus sa Shillong beliau sekali ke surpong wan senga piwala di masjidam ban pakiai jengkit ngan peja thai jepi pisidam pikiai jengkit wan senga ngan peja thai jepi beliau sekali ke surpong try the gospel Matius lenang ke bapra Kadway di kota Khubor, lenong ke Kadway di kota Khubor. Nama sekarang orang ini dan jikmen, bau Yesus sekarang ini. Ingin roy ini ketet jom Yesus. Baik, dan kita suaru, kalau Khynnah kita berjik kerpo ke jong lay. Tem, kamu detik regesni beri ke convention nak ke Bynta ki bapang menegesni. Isyaikan lagi jong Khubor, wake baru. Tek-tek don for Christmas, tek-tek for Lent, tek-tek for Pascha, tek-tek for Advent, tek-tek don Khubor, ike baru temetek sengiru, kadai kapag kerbang na Bynta, ipon Samla jongi. Henry wala kantaru, uchisu ya kibapang. Nagdo manemen stem nyo bejim, la don kibawan na borda rasam naga Parish Kongden. Yang nga padar ngilak Khynnah nadu lai beji menemen min banwan syaka ni kejaka nadu lai beji berhati kelawan na makin tip berkata-kata convention jong Khynnah namar bagi wan jengai ba te sno bahanta mystical rose te exoy duai ki bapang te kongta maki kelawan te banom shubha
Jam dalati, bau Jisu day try, day nam day. De dashisha kene kapor, nyenang ya dwai bau Jisu day try. Dakabagi dwai, halati, nakabenta ki kon, nakabenta ki jing don kam, nakabenta ki jing pang jongi baro, nyen dwai dalati. Ay ke surka jam jong pikan her shakilo, but kan sam miktakil o ke barben. Kan her shabnang, but shabnang ublay priang, barun tek e jinkar ko, hakane ke lempong duai, menta ke sngi. Kombawlale ki kampla, baki to ki bam tibreu ke la tibreu, ki to ki bahalla jam bat ke balanyar ke la sange, bat ke la jai jai. Komjor ko bor jong ublay, kan yar ke bapang, kan yar ki kon jongi, but ginsa yomat, ya ke jingis nei ke jong utrai. Nga kotlang ya pi kani kapor, yen pai show Jisu bang ya dwai jam lang baro, ya ki jing don kam jongi, halaka yen ke sam, halaki kon kikti, halaka long ren yen ke jongi. Pai show Jisu kner kikti baro. Nyero ya mi. Kublay berempor, Goblay benonbor, ay hangay umansin, Dwai hana yumensim, jong kajing start, pajing snow to, Jong ke jing sam, ke jing small to, bakanla banginot, Baganlak banginot, hai kajing pule, Hati jing kuling, bat banto pa, Berbantap ha, jadi exam jonga, Jadi exam jongan, ay hanga, Ay hana, jong umansin jong kajing ay boy, Yumensim jong ke jing ay boy, bat kajing kerku, Bat ke jing selur, bat kajing selur, Bat ke jing selur, yang umansin jong kajing kip, Yumensim jong ke jing kip, bat kajing rublay, Bat ke jing reublay, bat to pendap yang a, Bat ke pendak yang ha, kau umansin, Yumensim, jong kajing ting, Jong ke jing king, jing ting kurang, Jing king burung, yang me barbo, Yamin barbor, bangan light na kajing snail, Baganlak na ke jing snail, ha kajing em jonga, Hati jing em jongan, bat nang jok kiau, Bagan jong siaw, dau kres sutra ini, Dau kres from Jisu badon bor kani ko por kami istanay kani ko kon samla jongme ka badon akmat jongme kani ko por ban yaki wei pat ki bamla ban yeng ki bamatla ki badko ki badon yaki wei pat ki jing pang so Jisu ye kani ko wei ka kon jongme ha kani ko por kala duk yo ke sense jong ki jing smo to jonga and pray kani ko por ko try ka ba mami me don ka sacrament ba koi tam jong ta doan kala yo pian ya ke jing chai chai ai be kani ke jing jai jai chong me ku Jisu kan yer ha lor chong ka ha ka kerteng ka baton bor chong me ko blai ko